dragi tiktokeri, dragi Balkanci, vjerovatno ste i vi čuli o problemima granične službe u Njemačkoj. Naših ljudi koji dolaze avionom na aerodrome i ne daju im ulaz u Saveznu Republiku Njemačku. Tražeći im određene dokumente, tražeći im znači novce, kako bi spriječili to, kako vi ne bi došli u tu nelagodnu situaciju, ja ću vam tačno reći šta vam sve treba, koliko novaca je potrebno da ne bi imali probleme na graničnim prijelazima kad idete avionom, odnosno kad putujete avionom i prolazite granicu na aerodromima. I veoma bitno, šta ne reći u slučaju kad budete pitani od strane granične službe i granične policije. I naravno, kao uvijek, ako vam se sviđa ovaj klip, ako želite danje informacije o pravnom životu, općenito u životu i da dobijete određene informacije o njemačkom jeziku, stisnite malo srce, stisnite plus i podijelite ovaj klip u vašem profilu. Prvo pitanje granične službe će biti zašto dolazite u Njemačku. Veoma je bitno da kažete da iz turističkih razloga dolazite, nemojte spominjati ništa drugo, jer u većini slučajeva naši ljudi dolaze kako bi znači posjetile nekoga. Ako ta osoba koje vi dolazite u posjetu želi da nešto radi, želi da renovira stan ili ima negdje malu vikendicu, a vi ste došli između ostalog da možda i pomognete toj osobi, nemojte to spominjati. Vi dolazite čisto iz turističkih razloga kako bi posjetili osobu, prijatelja, kćerku, sina, unuku, koga god. Druga bitna stvar je da već u domovini kod osiguravajućih kuća napravite osiguranje za taj put u Njemačku. Izuzetno je to bitno, valjaće vam u svakom slučaju i nije toliko skupo. Treća bitna stvar je povratna aviokarta. Uvijek je lakše i bolje ako vas granični službenik pita da li imate povratnu kartu, da kažete da, imam, evo putujem za 2 sedmice, 3 sedmice, 4 sedmice, evo aviokarte, odštampajte je, jer nećete možda imati internet ako imate kartu na mobitelu, odštampajte sve dokumente, stavite sve u fasciklu, tako da vi graničnom službeniku možete pokazati odštampanu povratnu aviokartu. Ako nju nemate, nije toliko strašno, bolje je imati, ali ako je nemate, možete reći planiram ostati 2 sedmice, nakon toga će mi moja kćerka ili moj sin kupiti kartu. Četvrta veoma bitna stvar su novci. Znači vi prilikom dolaska u Njemačku morate imati dovoljno financijskih sredstava. Ne možete se oslanjati isključivo samo na to da na graničnom prijelazu kažete eto ima moj sin tamo neke novce ili imam ja neki račun, uročeno nešto. Ponesite novce sa sobom. Veoma bitno je, po danu vam treba u Njemačkoj 45 eura. Na primjer, želite ostati 10 dana, imajte 450 eura u novčaniku. Ako želite više ostati, naravno onda više novca. Također šta može proći jeste kreditna kartica koja funkcioniše. Tako da vi možete reći da evo ja imam kreditnu karticu, na toj kreditnoj kartici ja imam 2000 eura i to je moja znači, ajmo reći, financijska podrška i to su moji novci koje ja imam na toj kartici. I zadnja veoma bitna stvar je takozvana Verpflichtungserklärung koja vam znatno može pomoći. Na našem jeziku ili na našim jezicima to bi bila izjava ili hajmo reći to bi bilo garantno pismo. Možda najlakše ovako za vas da znate to zapamtiti. Garantno pismo u kojem će osoba koja garantuje za vaš dolazak snositi sve troškove koji nastanu prilikom vašeg boravka u Njemačkoj. Veoma bitno. To garantno pismo vi morate imati fizički u rukama. Znači, prilikom dolaska u Njemačku vi to pismo već morate imati. Nije dovoljno da kažete eno, sin mi je vani, čerka mi je vani, čekaju vani, imaju to pismo. Ne, vi ga morate imati. Znači, nek vam sin, odnosno kćerka, pošalju to prije nego što krenete na let ili na put. Da ga imate sa svojim dokumentima. Izuzetno važno je da vi to imate kod sebe. A da ne kažete, eto ga negdje tamo
čeka me to pismo, ili pogledajte vi u kompjuter, tamo sve piše. To pismo ili to garantno pismo se vadi u Ausländerbehörde, to je ured za strance, sin ili kćerka odu tamo, znači dadnu tu garanciju, potpišu, njima kažu na kraju krajeva šta im sve treba i vi ste riješili problem.